Shalom, selamat pagi. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah, dimohon untuk sementara menonaktifkan HP agar tidak menjadi halangan pada saat kita beribadah. Terima kasih. Kurre sumanga langan puang di matua. Pole parayanna lako kapenom bantah. Ia mau puang sang buah banang di pentionganni sukaran alukna. Di peladunni sangka makarayna. Ia mau unarangi lalan tangata. Siau suloi tengka kedeta. Si tete pangantakna puang pena masalok. Tatanding talingami tuagan mamasena puang. Meka aluk lan kamaloloan tongan. Tawe. Mai komi tabendan rakban umpudi puang matua. Kumita pudi antapakalabi puang tatuku menombang pakaraya kuasana bekalangkai tupuang lan kadatuana makari tutuna nang tae upuna tonton sai lakona haleluya tonton sai lakona haleluya sende pai mantu mintuna sende ko isinalino udi haleluya baik komita pudi antapakalabi puang tontong diingaran mintutu pakaborona lan katuanmu kurian sumangamu lan apo pasake padamu tolino tontong narandong haleluya tontong konarondong haleluya sende pai mantu mintuna sendeko isinalino udi haleluya. Yatu pak tunduanta umpotete sangan napuang tumangka kombong langi solalino. Amin. Salama dia memintu Thomas Allah. Na rampoi merok kami kamarampasan lan pak kamasianna Yesus Kristus puang ta. Sialula koduka kalemi. Silakan. Kombongan masalo na puang tarapa masola nasang unaku itu kasalanta dio olona pung metua ulendu ipenanian PKJ talung pulom pitu angka mak pempisan na mak penduan. Olong ni
makaritu tuam mito tongku tayang kamadawana penangkutu unapana ilumatasya mabirine nekupoga mama semikwa unongan nina manaongan paninira papenangku mama semipwa tukuran kamakaritu tuam mito tongku tayang. Lako kita masolanasang tu tuku umpenasan ni mintu agan kasalanta narandan ki ikada kamasokanan na dete ki ikada pa kamasian lujumi pung matua bunga na Yohanes pasal apa angka kasira sanda alako 10 ya mote na dipasombo tu pa pakaboro na pung matua lako kaleta kumua mangka monasua tu anak tungga anata matelino anna tetedio kalena anta tuo ya mote aganna kumua tae na kita mangka ungkamase pung matua sangadinna ia tu mangka ungkamaseki sia mangka usua anakna mendadi suru usurewi mintu kasalanta. Nah lako kita masulanasang kumbungan masalo na puang perengi inde kada peturona katuan baru tu diala lamai Yesaya pasal 50 karua angka mak penanan landa selaku angka mak pempitu. Tangiarate tu puasa kupurei kumua bukai tu pepungo kadake sia kok karan itu pepuri ayoka musu amarampa imale tu mintu to di pandasa ammu reebong itu mintu ayoka tangiarakate tu pak puasa kupurei kumua la unta tako kandemu lako to tangadia sia umpo pak bongi to salamba salau mase-mase lan banamu yake untiro komisa atau tang mak tamang kale lamu paki sia tae amu la umpembunian ini tu mai sangarara sanga bukumu. Lasi sondaki umbasa bayanan Pak Pudian yamutu dialalamai Pak Pudian 112 ayat misa sailako ayat 10. Haleluya, mau Pak tutoong kataku puang. Sia toong kamali tongan ni tu pepasana. Iya tu batikna lapa lan lino. Sia mintu taruk bulanna toma bulololong ladi parongko. Lan banuanna ponno yanan sanda makamban sia kasugiran. Sia iya tu kamaluanna tang tileluk saya lakona. Ia tu lulakona tomak bulololong buktu ia tu masiang lan malilinna. Ia moya tu maturu-turu sia mamase nama lambu. Mau Pak tu to mamase sia masorok mak pasuka.
Sia to ungkareai melo ti kurindingna. Belan na tay an nalati lendek tontong say lakona. Sia ia tu kadikilalai anna to malambu matontongan say lako. Tay an nakataku kareba kadake belan na bata tupenan na. Tu usandai lako buang. Bata tupenan na siya tay an namataku len. Sia ia tu kadikilayan na to malambu matontongan say lako. Tibungka mo palak mamasena siya mamengan lako to mase-mase. Ia tu kamaluluan na tontong say lakona. Sia salobo-lobo na tu tanduk na malabi. Ia tu totang meka aluk rosso laun tiroy tuyan na to. Umpa si sange isinna anna poton. Sia ia tu kamaduangan totang mekalu tang lolong. Kumbungan masalah na puang lata basa sia lata nandung tu surah Madatu. Minggu yate talu tu pa abasanta. Yesaya pasal 50 karua. Bunga na surah anak Paulus lako Korintus pasal 2 na Matiu pasal 5. Nah lako kita masuk nasang dulu jumi ta basa te kadayati antan nandungi may komita masambayang. Ki pentireke ikomi opong matua tupuang sanga buah banang ambe anak na penama sallo. Mentireke situru kapatonganan. Belan na kitande sa kisang kumuya te katuang kipuang lanli supala ami. Iamo to ti kolik sulit te kapatonganan niya te launan nungi kumua kamu rimisa-misan na puang tu umpoisan ni te katuangki. Kikures manga tu mentu mama semi pong mondongan neraka. Tonanga itanga aki ulendu icanding pa ilang kinatulak kapatonganan. Kisay si pulung lante bano kabusungami lante allo purami base suru. Kitandai siya kisang kumua. Elomi kamu te dadi pa aporiam. Yamo to hurre sumanga. Pole parayan na kendrik mati olo malabi ini. Ne itu mintu aagan tuki pegau. Lante kami nomban to temo kira nuan masola nasam lana po malaabi sangambi susi tulak yang karan na to temo ngamali pa inang kipuang laung bahasa itu surah Madatubnya ya mato puang pena masallo ki maabalaran nampak ajo tingayomi kumua totang apa isangkan totang apa kulekan tunduikan ni pasakekan masola nasam
di ko te kada laki basa sa laki nannu maadin men nalaina lan mata pa inangki tilupi do tilangi lan batu di baatengki kipo mau pa ikipo lobo i lan te katuan marasang kitukui mas solanas upuang mak kada-kada mo kumi dilan nasakka amakan solanas lansangan na pung Yesu kimas sambayang amin. Bunga na Pak Basan surat Madatu yamotu dipilih lamai Yesaya 50 karua ayat Nisa saya lako ayat Kasera. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kadanda puang matua nakua Diona Pak puasa sia Allah katoron. Pemandui metambah dak mu pelai. Pekapuitongan ni tu gamaramu susi na piri tanduk amu pokadan ni taungku tuku patodo tintinganna sia bati na Yakub tu mintu kasalanna. Tang nadaka raka tu tau ya tomai kiallo sia morai unisan lalanku susi tu misa bangsa umpogau kamaloloan sia tangusak biangan katongananna kapenombanna. Tau ya tomai mekutana lako kaleku nakua umbanna tu si pato sia malambu sia morai umpeng kareke ipuang matua. Nakua maapai angki mak puasa annatae mitiroi. Maapai angki urataki kaleki natae misani. Tonganna ya tomi mak puasa mak balili komi ami masero siami parukubang tumintu to sumaromi mengkarang. Manasa mak puasa komi la sigaga sia sitege sia sengke komi ami sitambusuk. Ya tu puasa mi pogau totemo tae nakulei umparampo pengkamoyami langan inan matande. Kupurai raka te puasa susi te kumua umpak dikki kalena tu tau lan sangallo umpa tuttu ulunna butung biang mak pakaian karung mama diong to au ya moraka misanga puasa siallo na porai puang te tangiaraka te tu puasa kuporai kumua bukai tu pepungo kadake siako karani tu pepori ayoka musuh marampa imale tu mintu to di pandasa amu rebong-rebongi tu mintu ayoka tangiaraka te tu puasa kuporai kumua laun tatako kandemu lako to tangdia sia umpo pak bongi to salamba salao mase-mase lan banuammu. Yake untiro komisa totang mak tamang kale lamu pakei siatae amu la pembunian ni tumai sang rara sang bukumu atu yato labu tu tuarangmu susi allo delek sia yatu bangkemu madomi lasikemun anna dolo dio tingayomu tu kasalamaran sia kamalabiranna puang lau saapi ko. Yamu metamba lana baliko puang. Yamu mengkamoya lako lana kuangko indesiana. Yamu patoyangi dio mai kalemu tu mintu ayo kapak pakariorio siapa dulu sia kada belobo. Susi moto tu kadanna puang. Mak penduanna Pak Basanta, Pak Basan surat Madatu. Dialah lamai bungakna suratna Rasulu Paulus lako to Korintus pasal 2 ayat misa selako 22. Pertama Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nakua tu kadanna puang. Kakinan ludio mai puang matua. Susidu kamoto tongku saya lako kalemi emintu siuluku tae kurampo umpak pesanan
apa na pamanasa puang matua lako kalemi, diona kamalutean makada, baktu diona kakina. Belana ku kanasay mo lan penangku, kung watay sengak na lamurayku isan dio kalemi. Sangadin na diona manari Yesu Kristus tumangka diata. Lan mo kalanggaran siya kamatakuran, siya lendu mak parondoku usi solangkomi. Ia tu kadangku siya pangadaranku, tangia diona kada kakinan tolino, umpatilao penan na tau, sangadina diona tanda pak tunduna penanna siya kamatotoranna puang matua. Kumuadaan na umpaparandangan kakinan na tutolino, tu kapatonganan ni, sangadina kamatotoran na puang matua. Ia tu kakinan kipokada duka diolu to sundun kapatonganan na. Apatangia kakinan na telino, siya tangia kakinan na pangulun na telino, tula diputai undin na. Sangadin na umpokadakan kakinan na puang matua, tu dirasian siya tangpan. Tu nalampak mo puang matua tempon diomay, lato mamalakbi na. Tumoy misa pangulun na tolino, tay untandai. Belan na iya ke, lana tandai mi, manasatae na tai, puang tu otok na mintu kamalakbiran. Sangadina susi tu disura na kuah, ia tu apa tang nakita pamata, sia tang rangi patalinga, sia tang saelan penan na tolino, ia motu na parandanan ni puang matua tuto ungkamali. Apa ia tu kita napasombo mo puang matua lako kaleta tetedio penanna, belana ia mo tu penatu umpelalan mintu na angge mariti, mo yan na apa mandalan na puang matua. Belana mindara laun tandai tulalan bakteng na tau, sangadin na penai nang lan tau ia to. Tendu kamoto tae misa tau untandai tulalan bakteng na puang matua. Sangadin na penan na puang matua. Apa kita te? Tangia penan na ganlino tutapa mo. Sangadin na penalu dio may puang matua. Kumuan tatandai tu apa napak kamasean puang matua lako kaleta. Susimoto tu kadan na puang. Haleluya. Indesia tu kadan napung Yesu tu dia lalamai surah kareba kaparanuan na tonoran ni Matiu pasal 5 angka 10 landa selako 10 pasal 5 jomai Matiu angka 10 landa selako 10 sia anna arang kamu tetu sian nalino, ia ke mematamak kitu sia, apa boleh pa ladi pamak pidan ni, tae mo naden len ga ina, sangadina di tibe sia nalulu tau. Kamu mo te arang na komilino, misa tondok dau tanete, ma apa-apa nala kabunian. Tae dukao ia tahu untutungi dama anna sambui baka sangadina di padao tongkonanna anna arangi tumintu tau lan banua. Susi duka moto lama lana tu arami dioti ngayona mintu tau. Anna kita itu gau melomi na pakalabi tu ambemi dau suruga. Susi mitoto karan napong matua na kuapong Yesus pokadai iari ya mau pa
tu tomintu perangi kadan na pong matua sia kari tutui. Tamanen pelalan ni tekadan na pumatua lako kita masulonasang dempa pudian la di Yangkaran bisa nga Solo, yaitu Solo bisa temenani to bisa nga Solo. Oh, iyo. Rangi mati dekare bamelo Papa kilala lamai sura madatuna Lako kita to nakamase penanta Unaluk aluk na puang lante mintu alokatuo anta Siriangi mangiri tuka tuanta tolino susiri bunga riulako padang Allah susi salebu dau buntu moi makamban nang lapudu kena arang yalo Enduka tuka tuanta tutorro tolino esiulu mikilalai syaraka susiriangi mangiri tuka tuanta tolino susiri bunga riulako padang Allah susi salebu dau buntu moi makamban nang lapudu kena arang yalo tendukan tuka tuanta tutorro tolino esiulu mikilalai syaraka tenduka tuka tuanta tutorro tolino esiulu mikilalai syaraka Buang di pakala abi kure semangat. Dia na pamala abi mirapungan tu soyanan na paapudin yate na pasakim rokumi puang. Dipakai nga aki masolona sang kumua pamasoro kito penami manda mentireke elako aluk sola pemalin na pung matua. Belan na yatu aluk sola pemalin na pung matua
latani untandai malesang ni kumua yaitu agang katuanta susiri apa to mi pokada ni na susiri oi senga ana mo na po gao jon dala susiri angin susiri gaun susiri angin mengiru sa lebu satu uri napa ade batonan mandalan te kada yate ki di borong-borong ilaku kita masolan sang kumia tu katuanta terrotolino maanggian Manggian itu katuan tator tolino. Tak iki itulah merinding lante kuli ina padang na sambo lagi kalua. Ya moto dipakainya ki ikumwa. Ia te apa ya te ia manna bisa dipelalan ulendui sura madatun napong matua. Ya moto na pua tu pangadaran na gereja toraja kumwa. Ia tu kapatonganan menggaronto obialan sura madatu. Pepasan dolo pepasan baru namane dikua. Ia moto itu alukuna kasaranian aluk sola pemalinna pong matua. Sanga lama leso-leso kamo to le. Nah, si tete na to, ya duka te minggu ya te ya tu pangulun na lulian di koya soyan ni meka aluk lan kamaloloan tongan. Meka aluk lan kamaloloan tongan. Bahasa Indonesia nakuan pokadai hidup keagamaan yang benar. Meka aluk lan kamaloluan tongan. Batonan na lako kita masalona sang kumbungan masalona puang, dendu kaya tu to meka aluk, dendu kaya tu to nangkaran aluk, umpo sara mintu ada sola aluk. Tapi sitongan na, ya tu nangkaran na, tae na lopaki tujona kamaloluan, ontong piraka, makalima na jona katonganan. Nah yate-yate laku kita masolanasang narandan-randan du kamu gereja. Iyo narandan-randan du kamu gereja. Yang mato dengku metamba-tamba jo galaksi tong kuma khotbaku metamba-tamba tong na romi mimbar ku pokare ku kwa. Pergi ke gereja itu penting. Penting sekali pergi ke gereja. Siapa bilang tidak penting? Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Yaitu apa yang Anda buat setelah Anda pulang dari gereja. Sekali lagi supaya tangkap poinnya. Ke gereja itu penting. This very very important to the church. Tapi apa yang Anda buat setelah Anda pulang dari gereja itu lebih penting. Anda ke gereja mungkin 2 jam saja. Apalagi kayak makhotbah mi pendeta tarbubani nama saya tikurung ba mo kumikum ama saya maro makhotbah tu. 2 jam saja Anda di gereja, gelisahnya luar biasa sekali. Bunyi telepon Anda belum selesai, udah ada Anda sudah pulang. Tapi apa yang Anda buat? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bro, sama juga dengan ini. Menyanyi itu penting. Menyanyi itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana menghidupkan sair-sair lagu itu. Manera ada kepemimpinan di paduan suara, mari kita saling mengampuni. Oh, mana ini yang tahu lupa apa si TG mo kami. Saya milik katong pandita matumbar kami si TG. Kuai pa pendeta. Masa ma kapurung sama itay na tambay na. Kapurung wang asyari lang. Yan do ya tito sarani. Ya mo tetu lako kita masolonasang nasanga tahu. Sarani balulang abang ariki. Sarani KTP bang ariki. Dento na jo Mangkasa, kami te solatalu Pak Pendeta Amos, Pendeta Yuli, penasan kami Mangkasa. Den po parumasan itu jo Mangkasa tapi santo kuma sarani KTP saba apa? Yan na tayo ditandai itu aluk na ni Tibambang, tayo di stand baling kaburu. Yang mo di Surabang jo KTP na Martin agama Kristen. Tapi tayo bang nabela ditiro lang gereja. Tayo bang nabela ditiro lang kasih terusan. Bisanto. Lendu ka itu tahu, lendu ya matutuna, lendu ya masukkan na lalu gereja saya lalu pengkarangan to Buddha si tetena tena sangat tahu Pak Kamayan, pelayanan tuh bisa Pak Kamayan. Lendu yang matutuna, tapi yang nasule mo, nakuan nikian, olah nopi ki gereja to sarani, tapi yang dete salian, tak eo made. Ya mate itu napatu pangalesangan nalulian lantai minggu. Kukilala bang tong kujong palopo tong kimelayani jong lu tahun 99.
Kukuan nete mito kukua pasaran hidup itu terongomi. Pasaran hidup itu baimi. Pasaran hidup itu umami. Pasaran hidup itu kotemi. Nama mana kuah? Na po kada kaboko mga maki itaw. Nakotiro rito sarani no. Ya matola ko kita masulanasang tonna riatuna Yesaya mengkarang. Saya itu kadang na pungutol ako Yesaya no kwae. Yesaya, lo kongkon dito to sarani dito juwe. Tapos tanya to sarani hindi karamat kir-kir to sarani matilag. No komise apa lako bukan apa ano kumakan doe. Mapalali mo ang tiro yun. Mitanda ito bisa mapala to. Artinya, nakupungutang mapalali mo ang tiro ito. Matumari po. Yan nasa ito na maagireja. Yan nasa ito na maaminggu. Yan na tama gireja, tama paaminggon. Wah, alendo ya. Tapi yan naman ka to. Napoga om tu kakarkian yedik ka atemi tobiung, yedik ka atemi tobalu, yedik ka atemi kamaloluan. Tae bang mo? Isan to. Mapinduan na kami pumutulong ko ni Esen ko lokong ko ni to saran ito kumae. Tae ga emi maapuasa. Karena tu ya to maapuasa tu tau. Sabayam mi maapuasa. Paapitirong kami kalemi. Tapi ya to mi pogauna tanya bang. Ya matola ko kita masolana sang ulinde itu lilinnya te. Dipakai nggak kilak solana sang kumwe. Ya itu meka alu kule. Ya itu ungka taku, ungka siri. Aluk sola pemalinda pengumatua. Ya pina matoko, ya pina dembat tunanna, ya pina malesang kepayan ni ulendu ibuangang kadanta, ulendu penggauranta, ulendu mintu te sulapa akatuan. Tu bisa na penunu tau senga. Yang tu nak kupong Yesu nina alan surah natonoran ni Matiu, kamu te siya kumi. Tapi yang napa ade mo tu asin na tu siya tu, tama pi ida mo, dipenti ba apa paragain. Kamu duka te arang kumi. Kentala si pak kada pi atau pong Yesu kira-kira lana kursus te. Ya tu kamu arang tanyaman na lang gereja la meni arang. Duduk kasalian. Natiru tahu. Yang itu nak kuat menarang bukade laku kita masolonasang. Kamu tokuan nate agan katuan tani solanasang. Natula kapitian nate. Itu biasa nak kuat menarang menyatu antara kata dan perbuatan. Mana matokor itu. Kenala dilopa kalan aluk sola pemalin na pengotolan kasaran yante. Ladi koen sambendi. Yapi nama tokko te agan katuan marasan tani tuo masolonasang. Yapi disangki itu kina. Ito na ko Paulus ni na alan surah Korintus. Yapi na disangki itu kina. Laku kita masolonasang. Kepayan nito kapatongananta. Ulendu iteme penggauranta kiallo siya kibumi. Yapi to. Ya matola ko kita masolonasang kumbungan masalo na pengutua. Ia temito digente ito manarang umpelalan surah Madatu. Biasa dikompokade temi para teolog, scholar teolog itu hampir semua sepakat bahwa Yesus Kristus itu identik dengan ajarannya. Nah, jadi itu pung Yesus ya, laku kita masolonasang taena salian jomi mentu itu apa napa pangadaran. Coba apa? Kalau kita membedakan Kristus dan ajarannya, ini nanti kita bisa tenggelam pada apa yang disebut moralisme kering. Ditandai ketemu Mahatma Gandhi nano kata Masarani. Dia percaya loh, dia tahu loh bahwa ajaran Kristus itu ajaran paling number one. Tapi kenapa dia tidak mau? Karena Kristus tuh. Yang tuh tak bisa dipasisar tuh Yesus, nah itu pangadarannya. Kapan kita memisahkan itu, saudara-saudara, kita tenggelam pada moralisme kering. Banyak orang mengatakan, namu ita belum gereja Pak Pendeta ke
Melong-melong situ penggorang ku penggau, ya tu apa ku pegau pak pangadaran nana sang pong Yesus. Tongan. Tapi ingat, mi pasisar kamu tu Yesus na pangadaran. Atau sebalikan ada duka tu nak kamu. Sing anak bang di pegau empe tilo ki mak gereja minggu pole o patatama. Unakui ku masalah mo sa bungi pong mutua. Ya tu narandan gereja tu. Ya itu lay papayan laku kita masalonasang natiro tau. Na kuah mi Yesaya mpokarani na kumbara na kuah. Tang saman na mi telle tu pengutia mo to na mapala. Saba payan banga jo matam mi te, payan banga jo matam mi te. Natiro banga matam mi te apa te. Den dikka to mi to tanggan na mo nakande, den te mi tanggan na mo taman kalena. Wana tago kamu. Itu tu orang tu matan. Kadang-kadang Yesaya lako to Israel waktu ya to. Ya mo pole to lako kita masolanasan kumbungan masalona puang. Ya tu meka aluk. Ya pia nama toko kepayan ni lan tengka kede na teka tuan marasa tatopi masolanasan. Sabayan na tayo na susil to lako kita masolanasan. Ya te apa ya te nasanga tau meka aluk puna lawari. Gaya. Sabala ko kita masulanasan, ya tu apa yate umpatudu marampaki. Sabah yate apa yate ladini mengelaka. Apa batonan nakiri ko yate haluk sola pemalinda pumoto lini mengelaka. Batonan na lako kita masulanasan, misa-misan na agan, tu bisa latanin tandai penggauran kalean ulendui aluk sola pemalinda pumoto. Na aluk sola pemalinda pumotua yaman na bisa dilandiran ulendui surak madatu pepasaran dolo saya laku pepasan ba. Nah, nalaku kita masalah sang kumbungan masalah na puang. Ya duka waktu itu laku kita masalah nasang situngan na dentu to kina tapi salah turak. Jadi sangat kina atau salah turak sebab napapayan tu kakinan na tapi meniko tujo kumua apa laku landiran dako tu ke kupuko itu. Yang moto na sa itu kadan na pumoto laku Yesaya kuma pelukong itu. Ya tu kakinannya to kakinan tak ega ina. Ya itu kakinan tongannya laku kita masalana sang kumbungan masalona puang. Kakinan menggaronto lan naluk sola pemalina pumotua, menggaronto lan pangadar na Yesus Kristus, na dipapayan lan allot ke deeta ke allo sekibum. Di pa pikiran laku to. Naku pong Yesus pungade laku kita masalana sang kumbungan masalona pumotua, papayan itu aluk sola pemali ato ulendui. Agang katuambi kedenni natiro matambi. Ya, laku kita masulana sang tumba surah madatu. Ya moke tapadam bungkai Matius 10 ayat 42. Matius 10. Ndak apa-apa baca dalam bahasa Indonesia. Ndak berkira-kira ke popo gamaran nate. Bahasa Indonesia aja ya. Apa bahasa Toraya manina tiriko Salomo tadi sampai malolon. Bahasa Indonesia kami. Matius 10 ayat 42. Nara kapupo gamaran na. Muane mulai. Yo, kamu mo. Yo. Makasih. Jadi itu juga paralel di dalam Markus 9 ayat 41. Susi tele. Woi, sang kiri ibang ara susi temi bendi. Di bendi dekat tahun na puang. Alami Pak Pasusian pendeta Amos sola pendeta Yulinde. Mi bendi tu woi sang kiri. Na kuatel kadang pokadai. Dicatat di atas. Eta enak pokadai le. Surah yang pokadai. Dicatat di atas. Kini bendi tu woi sang kiri. Apalagi reka ke kopi mo sang kiri. Kapupuan nasi di apalagi reka ke tayo kemarin pokade tu wine. Wah, ini singkena dako tu ke wine. Apalagi reka ke bakso sa piring. Inde we
Air satu putih. Kalau Anda memberikan kepada orang, apalagi kalau orang itu hamba Tuhan, firman ini mengatakan, itu dicatat di atas. Pana kuari to kiano ki ya di hot bakat tino kuah. Na kuari tu Pak Pendeta na dipakai kendek tunjangan na. Tapi kalau matumbor itu salah raka kamu to. Komi salah ko raka. Taira na salah. Masih ada bongi ke rapat komi masino sidang apa komi. Pakai kendek sini siapa ya? Hindi sang kiri mi bendi dicatat do. Apalagi reke mi aja iku me. Talo makan siang nanti Pak Pendeta taruban nih. Oh, Pak Poryangku mau tuh dicatat doh. Tapi lelewi maninde kelas 10 Jawa, apalagi pengurus kelas nanti lelewi maninde teh kumohon surah yang pokari le. Bapak tadi sudah baca toh? Itu Pak paralel dengan Markus 9 ayat 41. Dia paralel itu. Itu firman loh. Nah, iya telah kok kita masalah sang dan di nami tiro bangari. Tapi pegawai. Nah, laku kita masalah nasan kumbongan masalah na puang. Ya duka tong kubiti-biti di kado kampung sama to kampung na aku. Tahun 79, 78, 77 itu mangkambi na do kampung. To sesiang kang kami. To dome Riu, to mendoyang do nalu Paris, Pangala Riu dan sekitarnya. Soalnya kan Ibu Pendeta ini. Pangala Riu dan sekitarnya. Ya tong kusibiti-biti dulu kampung yang kisule mo pebala te dongki kele mama akan dikakebungi kurangi banget tuh toma lu lihat. Kurangi banget. Nah ko yang pokade ini dalam kearifan lokal Toraja ya. Nanti saya terjemahkan. Orang-orang tua itu selalu bilang begini. Yang memurai di sangat tautongan. Yang memurai di sangat tautongan. Lolang lantai kulina padang masambulangi kalua. Da adua tu tayo namadin tangala mipugau. Ada dua hal yang Anda harus buat di dunia ini. Kalau Anda mau disebut sebagai manusia yang sesungguhnya. Natolok talingan ku tahun kubiti-biti itu tahun 78, 79. Sabaya to tomatua to pisang ke sorok mo ki ikumande kibung ya di kora kabungi na makarimu-rimu sampai sekitar jam 6 ya sabat ay kadi kalistri jadi kumande kali gitu malu liam itu natutuk itu pangan namo malu lian si wali soladui. Kalau Anda mau betul-betul menjadi manusia yang sesungguhnya di dunia ini, ada dua perkara yang Anda harus buat. Ini kearifan lokal Toraja. Apa itu? Yang saya dengar. Satu, orang tua itu bilang, kalau Anda mau menjadi manusia yang sesungguhnya dalam dunia ini, buat ini. Berani minta maaf kalau memang kita salah. Kedua, berani memaafkan orang kalau orang itu salah dan datang minta maaf sama kita. Males song utama talingan gitu. Ya tongku mas sekolah pandita mo sabay aku beri ka pas sekolah pandita masain nalu kumane selesai. Bay rin na karo taon na. Yan nasa paamos dia sola yulim bay madomi-domi so tapi lulus cum laude na. Ya tongku mas sekolah pandita mo to karo na taon na. Sidi na didio. Kupilalang ku iya pale bandang males sangaliu te apa itu. Yesus Kristus menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi itu karena apa? Allah memaafkan dosa-dosa kita. Dan ketika Kristus hidup, ia menerjemahkan semua itu secara horizontal. Ia mengatakan, buka pintu maaf untuk sesamamu. Kasihi musuh, bananglah paling kasangannya. Jadi lah kok kita masuk, ya mau disana to mekalu betul. Jadi tayo elang kasaranin to kumayan na din to kasalan lako kali tayo. No kali mo si pakada to Pak Pendeta. Saya lako mati ko na pakitang si pakada na. Matung barida ko maning gara-gara kapurung bangar itu. Atan niya kapurung. Le to kamun de keramat daanan na ito. Mitandai ra kato lako kita masolanasan. Maapenduan na. Yan nabu to apa ya to? Lako kita masolanasan. Toyang ang tunasanga tau dan le toyang. Sahabat susi te
Dan duka kurang itu kearifan lokal Toraja itu ya. Ini bagus sekali kalau dikasih muatan kekristenan, menghidupkan kehidupan kita di dalam rangka meka aluk ungkataku ungkasiri aluk sola pemalinda pengutua sesuai dengan tema kita minggu ini. Na tolok duka talingangku dikat tangku sibiti do kampung to. Na pukada to matua. Na kosusite ya tu dalle. Apa bahasa Indonesia yang paling tepat tu dalle? Rezeki ya boleh. Berkat pokoknya yang to kamu mau nako to ya tu dalle sitongan na di kombong mo ya do langi ma pempi itu dong. Ini kearifan lokal ya, bukan dalam rangka bahwa seperti begitu ajaran kekristenan, tapi ini bagus diambil kontennya, isinya, lalu itu diberi muatan kekristenan, dan ini sangat powerful sekali bagi kita. Untuk natolok talinga duka talinganku tan ko itu dalle di kombong mo do langi ma pempi itu. Di pamatan tu miedo, kuma iya tulanan ini ratu te dalle ete lulu aku bonon na tahu ya to di pamatan tu mudo. Meng kalau widome itu dalle naba to meka alu kudome na sompo dome itu dalle rezeki berkat matan tu mutu banolan hitam. Apa? Ya to namane jolu, mane jo to oba te tom sompo dalle. Narangi mito lalu mareko. Narangi itu lalu banua si isungan. Jadi sangat si isungan ini itu yang tidak mau saling memaafkan. Narangi mi pepayu lalu. Narangi du kami kapang atau maarumus lan. Tak saya tahu ini maarumus le. Apa napa kau tidak le teh? Ungkoli kelalan nasule. Dia balik kanan. Tapi persyaratannya dia tidak boleh kembali ke langit ketujuh. Terpaksa dia pergi cari rumah. Masuk ke rumahnya Pak Pendeta Taruk Bande. Ya moto, yan na tayo mi si pamase-mase inde te karamat. Tayo mi poinan ninan na temitaw. Ya tu dalle do mi langi ma pempitu sitongan na larampo mo inde te karamat. Tapi tang si pamase-mase ako mi. Maler ko galaksi kita muijong le yang kuka powerful itu ya, powerful sekali. Bukan berarti bahwa dia turun betul dari sana, tapi kehidupan yang penuh dengan kedamaian, rukun, cinta kasih. Firman Tuhan sendiri mengatakan, kesanalah aku akan mengerahkan berkat. Ya karena ini pengetua tuh le yang tasipa masek sipa diong pala nokatu karena pengetua. Kesanalah aku mengarahkan. Yang moto laku kita masolanasan ya duka itu to mekalu untandai kau koran. Ya tu disanga untandai kau koran. Yan nai nang to matuan taya. Patorro to matuai. Dan di tiko-tikoi. Apakah bahasa Indonesia itu di tiko-tiko? Jangan tidak sopan kepada dia. Misalnya ada saya lihat tadi Om Parantian. Tak ada mo. Kot, nanti ku tiro ni nana. Wah, sorry Om, ya. Saya pakai contoh Om, ya. Mohon maaf. Misalnya Om Parantian orang tua, tempatkan dia sebagai orang tua. Dami tiko-tikoi. Yang tu disanga pemali. Ya duka tu kita. Kenang adiki. Nakua kadan na pangutong pukada pangke itu indo ambil. Nyamu more malambe sunga amulante kuli ina padang pangke. Bukan berarti kasih dia barang hormat, tidak. Panoko siani. Jangan aku temu Tuhan. Jadi itu kita to mengurah, to kamu mengurah uran nande. Dami tiko-tiko itu to matua le. Naran-naran nih. Desia maniupa anak telepon itu anak na jolo Amerika na kiringan komi pulsa. Dah Om Parantian ya? Ya. Saya itu saudara-saudara paling hormat sekali sama orang tua. Ya. Saya paling hormat sekali. Nah, yang kedua. La susidu kalau pakanato, le tabe mi matin le, la susidu kalau pakanato, tuto di padudungi bunga di komba-kombai ponto bandang lan kombongan. Nah, ya to di sanga to di padudungi bunga to di ponto bandangi lan kombongan majelis gereja. Tama mo to pandita
penatua sia diaken. Dan di ilalo mi tiko-tiko dukai. Dan di ilalo duka mi belu bang tiroi. Muir kari ka anak kadangking susiaku. Yang nabendan mo tuang panditamos, nabendan tuang panditayuli. Tolong hargai. Kenapa? Wibawa ilahi itu ada dalam dirinya. Ya duka mana posing ke pengutuh pisan to. Na komikon itu ya saya na kokon itu mati. Taya bang amo na mesipa. En nabendan mo dikat tuang pandita taruan di lamah khutbah. Oko. Marasan medyo boko to. Masih bang atu nala si domingki. Ya. Dale, to kamu hindi keramat. Yan nabendam mo di katene penatua, muya na mangura na kamu, muya na po taliban mo, kadang keng di kasus aku tapi yan nabendam mo tin majelis gereja. Hargai dia, hormati dia sebagai orang yang diponto banangi, dikumba-kumbai lantai kumbongan. Sebab apa? Wibawa ilahi ada dalam diri. Kusaha ngagi mo tala, tapain na taruh kalando dako te. Karudo ko misal ada mo tu kutiro na kolin. Aku tiro na. May jam baru dari Singapura. Oke, Tuhan berkati. Amin. Mekaluk dah amin. Nah, laku kita masulah nasang, may komita pada umpokada itu persembayangan mangkana darang ki upong Yesu, persembayangan ambe eki daw suruga. O ambe eki daw suruga, kipalakuan na di pakalabi itu sangami, anna patalo tu parentami, anna dadi tu pa poriami lantelino susi daw suruga. Bengkan itu silasan na kikande allo yate, siapa ada itu salah budangki, susi kami hari itu salan lako kaleki. Siada ami loran kan diroso sangadin narinding palakan danarandan kan dia tabulituk belna kamu tu undampui parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona amin. Nah laku kita masulah nasang ta bendam ta pokade tujona kapatonganan ta unturu 12 kada kapatonganan rasuli susitu nakua. Kupatongan tupong matua ambe makuasa puang umpadadi langi nanino. Siatu Yesus Kristus anak tunggana tupuang ta. Tu kama totoran na pena masalo. Natambuk kisian ada dian ni Maria anak dara. Tumangka umperasai pa adi ikapua pa parentana Pontius Pilatus. Diata mate na dipeliang tama parentah kamatian. Tonalo ma pentalun tu sule dio mainintu na tomate. Kendek langan surga, unisung dio kanan na pong matua, ambe makuasa. Nadomay na nilasay, umpalay saluna, lato tuo, lato mate. Kupatongan tu penamasallo, kumbongan masallo siya sa ulele, kasipulungan na to masallo, kadipadian na kasalan, katuan na sule batang kale, nakatuan sa lakona. Amin. Puang matua ambe sangami di pakalabi. Puang matua ambe sangami di pakalabi. Langi linomi padadi kami dukate anak ni rondomkan pakaborok ni Beloke no komo komi na di benat tutu paduan suara jemaat ya. Tadi mendaftar ya.
Badan suara jemaat ya tadi ya. Daftar.
kadanna puang matua, tula mendadi, garontokna, usorong penomba, ia mutu diala lan mai, Pak Pudian 112 ayat tallu. Lan banuanna ponno ianan sanda makamban, sia kasugiran, sia iatu kama laluanta, tang lelu, sai lakona. Tamenani katuanan malambu. Katuan malambu nang lama kure sumanga sende-sendelan Kristus kang usatuan kale lama susah lapa iman lan intu na kure sumanga ya mona tuntun puang apagai nakatuan ketang kurean sumanga mangka mate tu Kristus ulah baksalamu lama susah lapa iman lan mintu na benani nama kure sumanga ya mona tuntun puang kurean sumangaku sundun mi opuang Yesu rondongi katuangku ope nama salong lama susah lapa iman lan mintu na benani nama kure sumanga ya mona tuntun puang Katuan malambu nang lama kure sumanga sende-sendelan Kristus tamu satuan kale lama susah lapa iman lan mintu na benani nama kure sumanga ya mona tuntun puang ayat 2. kurean sumangaku sundun mi opuang Yesu rondongi katuangku ope nama salong lama susah lapa iman la mintu na benani nama kure
sumanga ya mo natuntun puang. Lako kita masulan nasang lama sambayang sanguleleki na pira-pira uluan te lata tulak lan pas sambayangan. Mapipisan na yamete sang siluranta tulan kamaramunan Batangkale belan nasaki. Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Yetola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mengi Didi, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Andarias Garin, Nyonya Yakolina Tandiarang, Opa Standin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Paranna, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Bapak Yesaya Ampangalo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Juli Ernest Nipi, Bapak Yohanes Pata, Ibu M. Suela, juga Bapak atau Opa Sambara yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Dan kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun, Bapak Matius P. Raharja, Nyonya Soni Busanggarin, Bapak Ferdinand Rani, Bapak Paulus B. Ambang Linggi, Bapak Andarias Tangke, Febriando Frederick Sande, Nyonya Ruth Mangimba Saranga, Cynthia Valentina Safitri, Rafael Resanavo Ramma, Harvey Prawira Sasung, Ferdian Tandibua, Felix Respati Lewa, Nyonya Freida Alinan, Nyonya Martina Bura Kiding, Josapat Nolan Sosang, Hergi Rantelinggi, Herlina, dan yang lain-lainnya serta pelayanan, bahkan rapat atau sidang majelis gereja yang akan segera dilaksanakan. Tamas sambayang. Ki tole tukku joti ngayo malabi mi puang umputete te pasambayangan sangulele, nenne umpakende koren sumanga, untimang pole paraya, te pandaranami tupayan belan namianta ate kamenombannya te, ratu lako pasambayangan sangulele. Kure sumanga puang, mama semi ki perasai. Ulendu ite aagan kiangkaran lante kami nomban. Ia tongki maadiorin, ia tongki menani, ia tongki paabengan kurian sumangaki. Opu ngada ikan ni kipakete pamengan te situru lalam pa aporyami. Ia tongki tolok talinga itu kadami kisan sakitan de kumatang palambi ilambi ikampuang. Ia mato penama sallo. Da adik kami lamba akan mengkarang komi. Tulakkan ni lantai katuan marasang kitukui. Angkitan ditongan ni ungka taku ungka siri aluk sola pemalina pong matua. Tuma adin kisan ulendui surah madatu lampe pasan dolo pepasan baru. Mi patudu parame kan ni kipapayan ite aluk ya te. Natiro mentu tau natandai kumaya tu kami te. Taumi kan. Natandai mintu tau kumaya te kami to sarani to mekalukan ni ki papayan ni lanteng kake edeki ulendu ibungang kadang ki siapa si parangki opuang pasak itu kombongan mindete denopo pong natontong si pamase emase si pakaboro nakitandai kumua indedu kamutolam ini umpa saya itu pak akamase tamate kombongan. Pasaki masolanasan kendang karani Pak Kamayan, lau lindu ite me anak-anak ki sekolah minggu, lau lindu ite itu mengurangki PPGT, torruan Indo PWGT, torruan Pekamberan lan PKB. Saya teme itu mi ponto wanangi majelis gereja, saya te kau nami dak dua, tuang pandita, tumarasan nangkaran Pak Kamayan jete kombongan. Sandar kabudan na tu apalagi pogo upung, apa kitandai saki kakak kaleki kumua, tang pakulikan. Ya mato tontong komi kitun dan tomama kiroyan tomatindo. Opuang pengkarangan mi kamu te. Opuang apa mi kamu te. Opuang gerejam mi kamu te. Tomi pakai rakan. Tomi polenteng maringer rakan. Labo di pembatan rakan. Ya mato
kita andai sa kisang kumua mi kalebuital lang tu kombongan niya te. Hindi duka matulak inimpen na sa kumua. Buar ka nalalamba ipong matua te kombongan na kalebui. Ya mato puang pa kamayan tulad yang karan lako te se te mito mi punto banangi lano ko ang kombong kadarapa. Launo ko masulanasang untulak kada misa. Lana po tululangan na kombongan mi. Maadiren ko mi. Di ko nete sidang majelis ya gereja te. Lada di situru lalam pak perem mi belanna. Nenne bang unula kada rapa. Kombong kada misa. Teto mi ponto banangi mi komba kumbay lante kombongan ni dete. Toto mampaki ambe masokan do suruga. Buda temisang silurang kilan kamaramunan patang kali belan nasaki. Mangka mo kipokada sangan nanina. Upuang makuasa ko medyo nasaki. Kitanda ito. Kisan to. Upuang puang naduka ko mi kamalekian. Yam tutukyanga kello sa kibungi. Puang pasakit mi kande pedampi uy si temi lima manarang ki mandarana. Denno po pangulindu ito yan na to pisan na to. La soro allo la soro ubong itu jona kamaramunan batang kali ang kisen di pakadua meka puang alako kam. Sanda adu kara kate misang silurang kilan na agan kamasusan o puang pakatanay. Buda duka te sang silurang ki karaya allo kadadian na. O puang denopa nete sang silurang ki ke mpakende ki kuren sumanga mati olo mala abi mi belanda allo kadadian na. La kende kema abau pangaden busarungu di olo mala abi imi. Kipo mau pa imas solanasang. Wambe masokan to mampaki do suruga. Tontong mo kumiupo ang tiro lumbang kan masolanasang mandungan narkati mitorwan to matongki. Tutang pakuli mo jona batang kale belanna. Toma tua induk. Nadete mo katang pabelan batang kale. Kamase upuang. Yadu katemi sang silurang kitu toyang jomi kami belanna rupa-rupa agan pengkarangan. Nalaikan ni buntu puang, nalaikan ni tasik, nalaikan ni temia agat. O puang muir kaki sitoyangan, pamisa akan lan pas sambayangan, pamisa akan lan kapatunganan, kipada makariman masulanasa. Temi anak ampoki, ya temi bittiina, ya temi marasan na masikola, ya temi mengkarangana. O puang, lopak ki mamasemi kipada makariman lante kulina padang nasambo kalangi ikalu. Maarupa-rupa pengkarangangki, maarupa-rupa pasanan tengko tu marasang kiang karan to temo. Lalu lindu ikombongan, lalu lindu itu maaparenta. Opuang tilende kan nike toyang kumijomikan. Yamoto tiku kanan nikan ni mamasemi siya kuasami. Kiang karan nite situru lalam pa apuriam. Pasak itu gereja mi puang gereja Toraja nalili pelayanan klasis Pulau Jawa. Kipada makariman masukanasa. Mantungan narga gereja mi gereja Toraja tulang pakaraya 150 tahun na Injil mentama Toraya. Ada ikan masukanasang kisin di pakadua kumua yate karakara yate lakini pamalesan ni kumua. Mama semiri saya lakuete gereja Toraja landa amo laumba-umba ya tondok nani. Saya lakuin di Jawa kini masukanasang maamisa lan kombongan. Toma aparentaki pasaki pong dinupa na parentakan situru lalam pa Korean. Uambe masokan to tumampaki do suruga. Lante katun marasan kitu kui masolona sang sanda rakabudan na tenanga atanga aki puang. Tu biasa na gente etemito pira maarupa-rupa pergumulan. Yamato waktu ya to temo te lama pakari ipikan ni. Si misa akan ni lamparampoy mati kalemi susi tulaki pokadanna. Kurre semua. Kita ndai sa kisang kumama pangkasa kumipong. Tayo na maadin tang ladadi ke nanga ami tangan. Yamato kiballa apala ama musangki mati olo malabi mi kamasekan. Mi tulakkan ni pa kabromi. Mantongan narkapuang. Mi tontong ulopakkan mamasemi. Kipo bulalang matotok kilante katuan marasang itu kui masulanasang. Yamato itu pasamayang angki.
pagari mento salabudang kipo mitanding talingai belan na mintu nate ki sorong nasang rokorian na puang kipong Yesu. Amin. Tabin dan masolanasang Kidung Jemaat 342 ayat 1 dan 3. Sampai turabumu Banuana ambenu Sorong kokalelu Tamaliman napuan Kadana kanapai Mubaran dulu lako Tutondok marende Mana samumu patu Tasuko unadai Mintu nalinote Patalei kadangku Silele tikulang Moyalo moy bongi Lanoko lameng karang Ingaran meloi Tontong nasi solangko Kombongan masalo na puang, male mo kumi umpataru ikte katuan pa kamasen na puang. Latontong kumi untoy manda itu kadan namang kami rangi. Pamanasa itu kamalabiran na, puang lan mintu sulapa akatuami. Mi tarima ite pasakke na puang. Na puang mera kamasay kumi, siya katirin nai kumi. Na puang mera parangi kumi lindona, siya katuru-turui komi na punga mera patirong komi lindo masokanna siya pasiria komi kamarampasan. Amin, amin, amin. Mohon kesabaran kita semua untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Februari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Taruk Bani, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Taruk Bani dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
Rapat kerja majelis. Rapat kerja majelis akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 5 Februari 2023, jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan setiap komisi dan OIG untuk mempersiapkan program dan mempresentasikannya dalam rapat tersebut. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Februari 2023 di rumah Nyonya Reti Talama pukul 17. Pelayan firman Pendeta Yulia Tangalayuk, liturgis Nyonya Wiwi Tapi. Alamat Kompleks Pertamina Tugu, Jalan Permata 4, Blok G, nomor 24. Warta Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2023 akan dimulai pada bulan Februari 2023 bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun agar orang tua mendorong dan menuntun anaknya untuk mengikuti katekisasi. Disilahkan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Ibadah PPGT. Ibadah PPGT dirangkaikan hari Valentine akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Februari 2023 pukul 17.30 bertempat di Gedung Serbaguna Gereja Jemaat Kramat. Pelayan Bapak Patrick Rantetana, dress code-nya merah atau pink dan menyesuaikan. Selamat ulang tahun bagi anggota jemaat, kiranya Tuhan yang menyempurnakan sukacita bagi yang mengalami pertambahan usia sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan Kudus. Rencana baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 atas nama Novita Dewi Alia dan Stephen Alfa Rendra Ramba. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha, dan majelis gereja. Terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat. Ramporandanmo, tuka penombanta, sia upu mo tuka sirampunanta lante allo mangka di basse suru, tutanai menomba lako puang to tumampata. Mai komita tontong si pakkilala, si angkaran, si kadamak lan puang Yesu. Tabendan solanasang, tamenani o puang tu tomang kambiti. Pekutana apalaku papesanan lakoli napunoi kama parmesa kareba meloku patale lako tuto mas kadirampanan na tomai to dipali ya tuto putala pakita to mandasa dilendok taun kama sorokan na puang saimo kada tuahana kono masehena ya mo di papesanan lako telino kenarampoi na pekutana apalaku papesanan lako lino na punoi buda peroso
ku katotong ilan kadangku sialan duka penggauranku papesanan itu mama sasapuang na parandanan moki uang kagarisan siarong katuhuan nan anak na Yesus Kristus kada Tuhan na pono masehena ya mo di papesanan lako telino. Tama doko. Selama alo minggu, mamasena puang tontong ungkabu katuanta.